Good evening, everyone. We are so thankful to the Lord who has given us this chance to share the word. Kindly allow me to pray and we start. Father God, we thank you. Thank you for your mercy and your compassion upon our lives. Tonight you have allowed us to meet through this platform so that we can listen to your word. I pray that you may open the hearts of all viewers so that we can receive your word as it is. We thank you and we pray everything in the name of Jesus. Amen. Tonight let us read the book of Exodus chapter 21. Exodus chapter 21 verse 28 and 29. igitabo cyo mu kuva ikini cya 21 umurongo wa 28 no 29. Please, if you have your Bible, open the book of Exodus chapter 21. Mufite Bibiliya zanyu tumbure muri igitabo cyo kuva cya 21. Okay, verse 28 says, if an ox galls a man or a woman to death, then the ox shall surely be stoned, and its flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be acquitted. Inka nica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka ntikabure kwicishwa amabuye kandi ntikaribwe, ariko nyirayo ntazagirwa n'urubanza. But if the ox tended to thrust with its horn in times past, and it has been made known to his owner, and he has not kept it confined, so that it has killed a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. Ariko niba iyo nka yari isanzwe yica, bakaba barabwiye nyirayo ntayirinde, ikica umuntu cyangwa umugore agapfa, ikica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka yicishwa amabuye, nyirayo nawe bamwice. Yes, we have read only 2 verses. Dusomye imirongo 2 yonyine. There is a precious gem or stone called sapphire. Actually, in order to make this, so you have to take oxide aluminium and heat it at 2000 degrees Celsius. Kugira ngo babashe kurigeraho nuko bagomba gufata icyo bita dioxide aluminium, hanyuma bakayicanira ku bushyuhe buri ku kigero cya degrees Celsius 2000. So once you throw that dioxide aluminium into 2000 degrees Celsius, that dioxide aluminium becomes sapphire. Rero iyo ufashe dioxide aluminium ukayijugunya mu muriro uri ku kigero cya degrees Celsius 2000, niyo ihindukamo safiri. Actually, dioxide aluminium is nothing. It is useless. Rero dioxide aluminium nta kiri cyo. But once it is transformed into sapphire, this sapphire can be used in different ways. Ariko yabayinduyemo safiri muri ubwo buryo ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Especially when you read the Bible in the book of Isaiah. cyane cyane so mu gitabo cya Yesaya muri Bibiliya. The book of Isaiah chapter 54, God spoke about this gem. Yusomye Yesaya 54. So open the book of Isaiah chapter 54. Katubangure muri Yesaya igice cya 54. You can read verse 10 and verse 11. Verse 10 says, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you.
umurongo wa 10 uravuga ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije rizakurwaho, ni ku Uwiteka kugirira ibamba avuga. Verse 11, O you afflicted one, tossed with tempest and not comforted, behold, I will lay your stones with colorful gems and lay your foundations with sapphires. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingaho safiro. Yes, when you read the Bible, you can see that this sapphire, it can be used as foundation. Rero murabona ko hano birerekana ko safiro ishobora gukoreshwa nk'umusingi. But as I told you before, it becomes sapphire, it is just useless chemical. Kandi nabwiye ko igihindukamo safiro ni ikintu abantu baba basuzugura kiri aho gusa. Why am I telling you this? Ese niyo mpamvu ndi kubabwira ibi? Actually, as soon as man is born, is also evil. Burya umuntu yakivuka aba ari mubi. And in the eyes of God, he or she is useless. Mu maso y'Imana rwose ari umuntu udafite ishingiro na rimwe. But from the time of born until the person dies, people try to change themselves. Ariko kuva abantu bavutse kugera bapfuye gusanga abantu batana no kwihindura. They try to be profitable. Usanga bagerageza kugira umumaro. They try to keep the law. Usanga bagerageza kubahiriza amategeko. But from time to time they fail. Ariko ko babigerageje baratsindwa. But once they recognize how God considers people, ariko iyo batahuye uburyo Imana ifatamo abantu, from then on they can receive the new life. rero ubwo ngubwo babasha kwakira ubundi buzima. But how does this happen? Ako si ibi bikorwa bite? When you read the book of Jeremiah chapter 13, bisa n'igitabo cya Yeremiya cya 13, Jeremiah chapter 13 verse 23. Yeremiya 13 umurongo wa 23. Yeah, the Bible talks about human nature. Ahangaha biritubwira kamere muntu. Verse 23 says, can the Ethiopian change his skin or the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil. Mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Yes, here God is showing us that we can never do good. Imana yerekana ko tutabasha gukora neza. Because we are evil people. Kubera ko turi abantu babi. We cannot make any good thing. Nta cyiza dushobora gukora. As the leopard cannot change its spots. Nk'uko ingwe itabasha guhindura ubugondo bwayo. Or a black made man cannot change the color of skin. Cyangwa se umunyetiyopiya ngo ahindure ibara ry'umubiri we. There is no African who can become white. Nta munyafurika ushobora kuba umuzungu. That's why God said, so are you. Niyo mpamvu Imana ivuga ati nuko muri. You cannot change your nature. Ntabwo ushobora guhindura kamere yawe. The nature is something you cannot change. Burya kamere ni ikintu kiri aho utahindura. Yes, as soon as we are born, we are educated from our parents. Birumvikana kuva tuvutse twigishwa n'ababyeyi. The parents teach us to behave well. Ababyeyi batwigisha kwitwara neza. And when we join the schools also we learn moral and good etiquette. Kandi iyo tugiye mu ishuri nabwo twiga ikinyabupfura ndetse n'imyifatire. Even sometimes when people join the religion also they are taught to do good. Ndetse abantu iyo bagiye no mu rusengero naho bigishwa gukora ibyiza. But we can see that always people fail. That's why even the government set a system to put some in the prisons. Niyo mpamvu na leta nazo zatsinzwe bityo zishyiraho gahunda yo gufunga abakoze ibyaha. So the reason is because we human, we are evil, we cannot control ourselves. Ni ukubera ko twebwe abantu turi babi tudashobora kwigenga. So we need a helper from outside.
niyo mpamvu usanga dukeneye ubufasha buturutse hanze yacu. So many people, they think we are good. Abantu bamwe bibwira ko ari beza, They think the problem is just committing mistake, but usually I'm a good person. bamwe baribwira bati ikibazo mfite gusa nuko nkora udukosa rimwe na rimwe ariko ubundi ni mwiza. That's why God wrote the Bible to teach us our true figure. niyo mpamvu Imana yandikishije Bibiliya kugira ngo twigishe ishusho yacu neza. Especially God, who is merciful, sent us the law. cyane cyane Imana yo y'inyembabazi yaduhaye amategeko. The law came with two purposes. burya amategeko yaje kubw'impamvu ebyiri gusa. One was to teach us our true nature. impamvu ya mbere ko ari kutwigisha ishusho yacu y'ukuri, That we are evil, we cannot keep the law of ko God. turi abantu babi batabasha kubahiriza amategeko y'Imana. But the second one was to pull us to Christ Jesus. ikindi amategeko ni uko dushobora akatugeza kuri Yesu. The law played a role of a tutor to connect us to Jesus, to God who is merciful. amategeko icyakora ni uko tubera umushorera aduhuza na Yesu, Imana yo y'inyempuhwe. So when you read the Bible, you can see this clearly. rero dusoma Bibiliya ibi tubibona neza. But so many people, they try to hold the law and try to keep the law, thinking through the law they can receive righteousness. ariko usanga abantu bagerageza gukomeza amategeko bibwira ngo binyuze muri yo babona gukiranuka. But you have to know that once you keep insisting and trying to keep the law, you can only perish. ariko burya ukomeje ukagundira amategeko muri ubwo buryo nta kabuza urarimbuka. What does the Bible say? ese birivuga iki? Let's read the book of Ephesians chapter 2. kadusome igitabo cy'Abefeso ibice bibiri. Ephesians chapter 2 verse 3 and 4. Abefeso ibice bibiri umurongo wa 3 n'uwa 4. Here the Bible says, biravuga ngo Ephesians chapter 2 verse 3 and 4. Abefeso ibice ni bibiri umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere y'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya abandi bose. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubu nibwo bwabakijije. Yes, here Apostle Paul is showing us that by nature all of us were people to perish. nyuma Pawulo ari kuvuga ngo ku bwa kavukire twari abo kurimbuka. So God continuously is revealing how evil our nature is. Imana ikomeza guhamya neza uko kamere yacu imeze. Why is it so? ese kuki ari uko biri? Do you think God wants us just to live however we want because we are evil? ese tekereza ko Imana ishaka kutureka tukaba ubwo dushatse ngo nuko turi babi? No way. oya. Some people, they think that God forgave their sins so that they can just live however they want. abantu batekereza ko bakijwe ibyaha byabo kugira ngo babe uko bishakira. Even when we are preaching the gospel of Christ, niyo turi kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, when we tell people how our sins were forgiven forever, iyo tubwiye abantu uburyo iki ibyaha byabo byababariwe burundu, the very first thought which Satan puts in their mind is to tell them, you see, these people are encouraging you just to live however you want. ikintu abantu bahita biyumvisha nuko bavuga ngo dore aba bantu bari kwigisha gukora ibyaha uko ushaka. But this is not true. ariko ntabwo ari ukuri. Therefore, today we read Exodus chapter 21. niyo mpamvu hano twasomye mu gitabo cyo kuva igice cya 21. So what does Exodus chapter 21 teach us? ese kuva 21 aratwigisha iki? Verse 28 said, 28 aravuga ngo, if an ox goes a man or a woman to death, then the ox shall surely be stoned, and its flesh shall not be eaten,
but the owner of the ox shall be acquitted. 28 aravuga ngo inka nica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka ntikabure kwicishwa amabuye kandi ntikaribwe, ariko nyirayo ntazagibweho n'urubanza. Yes, we have an ox whose of which nature is to thrust people. Hano tuhafite inka ifite kamere yo kwica abantu. This nature must be put to death. Ariko baravuga ngo inka ntikwiye gupfa. But verse 29 said, 29 arakavuga ngo if the ox tended to thrust with its horn in times past, and it has been made known to his owner, and he has not kept it confined, so that it has killed a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. Ariko niba iyo nka yari isanzwe yica bakaba barabibwiye nyirayo ntayirinde ikica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka yicishwa amabuye nyirayo nawe bamwice. Everyone who can go to heaven and who can perish. Ese ninde wajya mu ijuru ninde warimbuka? People are perishing not because they are evil. Abantu barimbuka bidatewe n'uko ari babi. Because all humans are evil. Bako niba ari ibyo buri muntu wese ava akagera ni mubi. If God would judge people to go to hellfire because of their evil nature, Imana ntabwo icira abantu urubanza rwo kurimbuka kubera kamere yabo mbi. if God judges like that, all of us we can go to hellfire. Imana iramutse icira urubanza muri ubwo buryo nta muntu n'umwe utajya mu muriro utazima. But God explained clearly and in detail how evil our nature is. Ariko Imana ikomeza kudusobanurira neza mu buryo bwuzuye uburyo ki kamere yacu ari mbi. Why? Kubera iki? There's a saying in Kinyarwanda Hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo which can be translated when a cultivator or a farmer has seen like the stone, the hoe cannot be harmed. ni umugani baca berekeza ku muhinzi ngo niba yabonye ibuye mbere ntabwo ishobora kwica asuka. So I don't know if I translated it well, but this is how we say in Kinyarwanda. Kuko nuko tubivuga mu Kinyarwanda. Even God revealed and explained to us our nature with the same purpose. Imana nayo rero ikomeza kuduhishurira dusobanura kamere yacu muri ubwo buryo. Because God wants nobody to perish. Kuko Imana ntifuza ko hari umuntu n'umwe warimbuka. God wants nobody to live a prodigal life. Imana ntishaka ko hari umuntu n'umwe wabaho ubuzima bubi. So salvation is just changing our nature. Rero agakiza ni uguhindura kamere yacu. How can we change the nature? Ese twahindura gute? It's just changing our master. Nta kindi ni uguhinduranya abadatabuja. Because we used to follow our thoughts. Kuko twabaho dukurikira ibitekerezo byacu. We used to follow our nature. Twabaho dukurikira kamere yacu. Once we realize that our nature leads us into destruction, ariko mu gihe tumenye ngo kamere yacu twerekeza ni mu rutazima, we can throw ourselves into Jesus Christ. icyo gihe nta kindi ni uko twakwishyira mu maboko ya Yesu. From that time, Jesus can start to live our life. Kubera ubwo ngubwo Yesu ahera ko atangira kuyobora ubuzima bwacu. The oxide aluminium changed into sapphire. Nabwiye ko dioxide d'aluminium ihindurwamo safiro. Once it is thrown into the heat of 2000 degrees Celsius. Iyo bayitereye mu muriro uri ku kigero cya degre Celsius 2000. But even a sinner, when he is thrown into Jesus, umunyabyaha nawe yageze muri Yesu. this makes Jesus to live his life. Ibi ngibi bituma Yesu atangira kubaho ubuzima bwe. It is written in the book of Galatians chapter 2 verse 20. Byanditse mu gitabo cy'Abagalati ibice 2:20. Please open Galatians chapter 2 verse 20. Abinyenze muramura Abagalati ibice 2:20. Galatians chapter 2 verse 20. Abagalati 2:20. What does Galatians chapter 2 verse 20 say? Ese Abagalati 2:20 avuga mu ki? Here it is written, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live,
But Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Namanywe na Kristo ariko ndiho nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Yes, once we realize that our nature is evil and leads us to destruction, Iyo tumenye ngo kamere yacu nimba ituyobora ni muri ihonomu, we can throw ourselves into the hands of Jesus. nta kindi usibye kwishyira mu maboko ya Yesu. But some people, they just hold their nature and try to change themselves. Ariko ikibazo abantu benshi usanga bagundira kamere yabo bakagerageza kwifata, And the more they try, the more they fail. ariko uko bagerageza kwihindura niko batsindwa. Some try to keep the law. Bamwe bagerageza kubahiriza amategeko. There are some laws people try to honor much and despise other laws. Hari amategeko bamwe bazirikana ndetse usanga barayirengagiza. The Bible says that if you stumble at one point, you are guilty of all the law. Nyamara biravuga ngo nubwo wasitara kuri rimwe yose ubu yishe. So God gave us the law so that we can realize our true figure. Rero Imana yaduhaye amategeko kugira ngo dutahure ishusho yacu. We are nothing but we are like this dioxide aluminium. Ntacyo turi cyo mu by'ukuri usibye kuba nk'ino dioxide d'aluminium. But once we are thrown into the hands of Jesus, Ariko iyo twishyize mu maboko ya Yesu, once we deny our thoughts, iyo twanze ibitekerezo byacu, once we give up on ourselves, iyo twiyanze, we can receive the new life. dushobora kwakira ubundi buzima bushya. This is the life of Jesus, Rero ubu ni bwo buzima bwa Yesu. where Jesus starts to live on our behalf. Yesu icyo gihe atangira kubaho mu cyimbo cyacu. But if a man is explained this clearly and just insists, Ariko iyo umuntu asobanuriye ibi ngibi ariko akomeza agatsimbarara, God cannot help but to let him perish. Imana nta kindi yakora usibye kumureka akarimbuka. It's like this owner who was explained about his ox. Ni nk'uyu nyiri iyi nka wasobanuriye ibyayo. But since he didn't care about it, the ox will die, even the owner will die. Ariko natabyitaho akabirebera gusa yanka izapfa, ariko na nyirayo nawe bamwice. However, the will of God is to save you. Ariko nyamara ubushake bw'Imana ni ukudukiza. So once you acknowledge the heart of God, Rero iyo dutahuye umutima w'Imana uwo ari wo, the heart of God which is full of kindness, umutima w'Imana wuzuye ubugwaneza, you can receive true salvation. dushobora kwakira agakiza nyakuri. And as I said, true salvation is nothing but to change the master, to change our nature. Kandi nk'uko nabibabwiye, agakiza nyakuri ni uguhindura databuja. Not just changing the nature and lose it, ntabwo ari uguhindura kamere ngo nyitakaze, because that is impossible as long as you are with this flesh. kuko ntibishoboka igihe cyose gifite umubiri. But once you throw your nature into the hands of Jesus, Ariko mu gihe dushyize kamere yacu muri Yesu, we become the slaves of righteousness. duhinduka imbata zo gukiranuka. As we conclude, you can read one verse in the book of Romans. Reka nsome umurongo umwe nsoza mu gitabo cy'Abaroma. Romans chapter 6. Abaroma ibice byaho 6. Romans chapter 6 verse 15 and 16. Abaroma ibice 6 umurongo wa 16. You can start from verse 15. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not. Kubera ku murongo wa 15 ngo nuko tugire dute, mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu, ntibikabeho. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Muzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumviro, imbata z'ibyaha,
bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Even verse 18, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Mirongo 18 akavuga ngo maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Yes, this is all about salvation. Rero ibi nta kindi niko gakiza. So we used to follow our nature. Twajyaga tuba dukurikira kamere yacu, And one day we realized that this nature is of the devil. rero igihe kimwe twaramenye ngo iyi kamere yacu ni umubi. Its goodness and its evilness, all of them, they are evil. Ibyiza byayo, ibyo twakwita ibyiza byayo n'ibyaha byose nta kindi, ni bimwe, ni bibi. Because anytime it can kill a person, wakwisahiriya yose yakwica nyirayo, it can harm the owner, even other people. yakwica nyirayo ndetse n'abandi. So once we realize this, we throw away this nature. Rero dutawe ibyayo nta kindi twakora usibye kuyifasha hasi, And we received a new master. hanyuma twakira databuja wundi mushya, That is Jesus. uwo ni Yesu. As we live together with Jesus, rero mu gihe tubana na Yesu we are the best. turi abambere. That's why God is telling us that we should just throw away our nature. Niyo mpamvu biri tubwira ngo tugomba gushyira hasi kamere yacu. Do not try to fix your nature. Rwose ntukagerageze gusanasana kamere yawe, Instead, throw yourself into the hands of Jesus. ahubwo wishyire mu biganza bya Yesu. Accept that Jesus saved you from your sins. Wemere ko Yesu yagukije ibyaha byawe. That Jesus made you righteous. Yesu yakugize Now umukiranutsi, you are perfect. uratunganye, Yeah, now you are as whole as He is. urera nk'uko yera. And from then on, you will live the life of Jesus. Kubera ubwo ngubwo uzatangira kuba ubuzima bwa Yesu. I hope that you can meditate about this one. Niringiye ko twatekereza kuri iri jambo, And I believe that God will give you the wisdom. kandi niringiye ko Imana izabaho ubwenge, And the faith in God will be transferred in you. bizera kuva ku Mana kukaza muri mwe. Actually, this faith to proclaim that you are as whole as Jesus is not in us. Ubundi kuko kwizera kuduhamiriza ko turi abera nk'Imana kuba muri twe, It is only in God's heart. ahubwo kuba mu mutima w'Imana. Because God knows how Jesus finished our sins. Kuko Imana izi neza uko Yesu yashyize iherezo ku ibyaha byacu ku God musaraba. cannot be confused by the voice of Satan. Rero Imana ntabwo yacanganyikishwa n'amajwi ya Satani. But for us, Satan deceives us. Aho usanga twebwe Satani adushuka. Satan tells you, Satani akakubwira ati, how can you say that you are perfect, righteous, yet you still come to sin? ese wavuga gute ko uri umukiranutsi utunganye kandi ugikora ibyaha? How can you say that you are as whole as Jesus, yet you still do crimes? Ese wakuvuga gute ko uri uwera nk'Imana kandi ugikora ibyaha? See your nature. Nawe irebe nawe, You still have lust. uracyafite irari, You still have greedy. uracyafite ishyari, You still have jealousy, uracyafite kugira ishyari even anger. n'uburakari. How can you say that you are as whole as Jesus? None se ubwo wavuga ko wera nka Yesu gute? Everyone, where are those things come from? Ese ibyo byose biva he? They come from your heart, Ibyo biva mu mutima wawe, the heart of your nature. umutima wawe ariyo kamere yawe. Therefore, you should throw yourself into Jesus. Niyo mpamvu ukwiye kwishyira muri Yesu. As dioxide aluminum is thrown into fire and becomes sapphire, Nk'uko dioxide d'aluminium bayishyira mu muriro igashya, I'm sure that even your life will be transformed into new life. nawe niringiye ko ubuzima bwawe buzahindukamo ubugingo bushya. You just accept the words of the Bible. Uzajya wemera amagambo ya Bibiliya gusa, Allow Jesus to guide you. kandi wemere Yesu akuyobore. Allow the true servants of God to lead your life. Wemere umugaragu w'Imana ukuriye ayobore ubuzima bwawe. Don't follow your thoughts. Ugakurikira ibitekerezo byawe, Whether good or bad, you have to inquire from the Lord. byaba byiza byaba bibi ujye wakiriva ku Mana. From then on, your life will change. Guhera ubwo ubuzima bwawe buzahinduka. Jesus will live your life on behalf of you.
Yesu niwe uzatangira kubaho ubuzima bwawe. So I speak up to Him. Rero ndasoreza hano, Let's pray as we conclude. reka dusenge. Father God, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimye. We really believe that you want to make us the little Jesus. Twiringiye ko ushaka kutugira aba Yesu bato. When Jesus was still in the world, He preached the gospel. Yesu ubwo yabaga mu isi yabwirije ubutumwa bwiza. He could go here and there preaching this good news. Yagendaga hirya no hino yigisha inkuru nziza. That's how He saved the woman who was caught in adultery. Nguko niko yakirije umugore wafashwe asambana. And this woman was brought by the Pharisees and scribes. Umugore ubwo yafatwaga n'abafarisayo n'abanditsi. Immediately Jesus changed the law into her heart. Ako kanya Yesu yahise ahindura itegeko mu mutima we. Before she used to try to keep the law of Moses. Mbere yabaga agerageza kubahiriza amategeko ya Mose. But now she received the law of grace where you told her, neither do I condemn you. Ariko aje kwakira itegeko rindi ry'ubuntu aho mubwira uti nanjye singuciraho iteka. So from then on you lived with her and you walked with her. Guhera ubwo watangiye kubana nawe kandi ugendana nawe. As she was walking together with you, she could see only light before her. Ukiri akomeza kugendana nawe yabasha kubona umucyo imbere ye. Same to our life. Nicyo kimwe n'imibereho yacu. We want to enlighten our lives Dushaka kumurikira ubuzima bwacu so that we can live being free from all darkness. kugira ngo tubashe kubaho tubotse umwijima wose. May you bless our viewers. Rero umugisha abakurikiye bose. Allow them to throw all their thoughts Bemerere bashyira hasi ibitekerezo byabo so that they can live under your guidance. kugira ngo babashe kuba mu buyobozi bwawe. I hope that you can live all the rest of our lives. Biringiye ko twabaho ubuzima bwacu bwose. Jesus live on behalf of us. Yesu akaba mu cyimbo cyacu. Thank you and we pray everything in the name of Jesus. Turagushimye kandi dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane. Hope to see you next time. Tuzabonana ubutaha.